Njengoba ke seyihleli imikhandlu leminyenti lapho kusihlatiyela kabandi ngalesikubone kubo masipala labahlukene sinemhlatiwe tepolitiki Dumisani Tembe asikubingelele Tembo sikwamukele etindzabeni tesiswati. Ngiyabonga sesami nami ngiyavusela kubabukeli emakhaya. Ingabe lokhu lesikubona kubo masipala labanyenti yindvo beyilinzelekile yini nobe cha? Beyilindelekile nawo bukisisa ukuthi manje budlelwano emkhathini we-ANC nalamanye amaqembu la njenge-Economic Freedom Front nabo-DA nalamanye lamancane akusibo ubudlelwano lobungathi bebuhlobile. Kwesibili utawukhumbula-ke ukuthi manje nawubukisisa lukhetho nemivo yebantu labanyenti ngeliqembu le-ANC akusiyo le mivo leongathi ihlobile. Ngaleyo ndlela-ke besokugadile ukuthi manje utawukhanza ukuthi nawo amaqembu lamanye laphikisaku ngokwemlandvo atathanza angafuni ukusebenzisana neliqembu lala Khongolose. Mnumzane Tembe, ngabe lokhu kusho ukuthini ngelicembu lelibusako nawubuka nje masipala waseGruleni akanye namasipala waseJozi? Ungangeta namasipala waseTshwane ngoba naye sewuhambile usetandleni telicembu le-Democratic Alliance. Kusho ukuthi liqembu le-ANC licishe lifana nelicembu le-ZANU-PF eZimbabwe. Selibusa kakhulu etindzaweni zasemakhaya emadolobha onke nawubukisisa ngathi nje kungenteka ukuthi naseThekwini kusasa umeya wakhona kube kungasiyo umuntu lovela eqenjini le-ANC. Nase-Richards Bay sekuphethe imeya ye-IFP nase-Western Cape eCape Town kuphethe i-DA. So kuyabonakala nje ukuthi manje balandzeli be-ANC ngathi sebasalele kakhulu ngale emakhaya. Lokusho ukuthi manje letindzawo la eSikhwahlande la kunemali lenyenge emadolobheni liqembu le-ANC lide emandla. Mnumzane Tembe, sibonga kakhulu isikhathi sakho. Bonga mina siswa.